ebyo nabire hizoba lya nyuma ebazyo ogabanyishenjera habwa district ya Sheema hamwe n'abebembezi babire no batongozaho kombeka kw'irwaro lya Kabwohe aho barikwasize timu y'amahega ya UPDF ekwasire contract yo kombeka ecembeko ca Kanyiniviri ahari mwishemerezo izarro aho kuragurira abarwire wodi y'abashija hamwe n'abakazi hamwe na za ofisi amazimwe bari mnonga engarupamo mnonga mwakire kisimbechi Numa ya health center fojo etureneleta netunga abantu bingi munonga noza yoshanga abarwire bona babyamirire mwe bazana hansi tariho wodi y'abakazi n'abashira zona ziri mixed up rero wazo maternity wingo shanga bona umwijuro gurumwengi so twohereza budget yo kombeka ebizimbe no kubigaruka mukurungi ya health center 4 kunkaruka banegerected baruga washanga ngo abantu abarikwiza kuraguza buri kwezi nibakikumisha hiza abakazi abakuzarisa on average abakazi 220 omnyishenjera habwa municipality ya Sheema Dickson Kateshumbwa agambira habwenshi bashazire mukoresa amahega ya UPDF okwombeka irwareri bene honi tutuzire ngati mwene irwaro neki tshikuru ate karukurwamo amahe karukurwamo amahe abo kuba if you don't improve the way you are handling government projects ungaranga ko kuzomu mashomero wari bebzimbe you feel very hard banyama turuwaze bintu mtwena ngo bahonorable bakore ngude sente nibaza kuzihe kuko baze yo batugambirire kuko bari batugambirira government tuhereze sente banyategereza okurigera health in charge habwa Kabwohe Health Center ya kana Dr. Horace Kizito echombeko chirwareri chibire chiriyo mu mbera mbi ogunajara ngo baragurira barwire barukurenga mu 13 bazarisa bakazi barukurenga 250 omukwezi shaba munonga ngo mwajikora nka district hospital tubasa kutumugisha munonga because abarwire abantu basavinga with capacity and integrity and tunga barwire kenkumisha tukwezi zarisa abakazi nka 5 kwezi tuoparetinga abakazi nka 6 ubwahati irwaro lya Kabwohe ryine kamene mwe rukozesa ubw'abana abakazi hamwe n'abashija kandi abamahega UPDF abakwasibwo mu rumogu bagizire ngo mezi mukaga gonka nibaza ku bantu babanjurira ecombeko cyabo. Very good webareje okabanja mugambara abacara so mutuhereze abakozi abatakwija kwiba bintu abatakwija kutunda simenti waka simenti neyitwa abantu bashima so buli omwe aza kutuyamba aha kintu ekyo. I just implore you and your team, let's continue working together because you people and all of us have a big picture and our goal is to upgrade this facility to a general hospital so that requires more efforts. This is just the beginning. Ubwanyuma y'umubaro gw'abarwire kuyongeraho irwaro lya Kabwohe Center ya Canal bakatsimbaho zatenta habashaho barikoragorera abarwire kijemeseriza bebembezo muri Sheema okushaba ngo iryombekwe busya gasha kwa mayiko atwakire.